với này hiện cái mà bị cái chuyện làm thu lâu cho soi tur po hi soi thiam har sa cái gì à campaign committee ni se nomination committee ni se election committee ni lama kan ho tu te ni se transport lama kan ho tu te ni se katan hin tha em maya kan president le kan senior vice president te kholian tlang nuam dai do kan ho tu ten ding tura min tina amun ngei mai an ron kala lom kan tia a khot lang ang point lom thu kan soya ami malang point lom thu ka soya chumi rual chuan kan campaign committee ten khinama candidate puitura in select te ke mani na kan du than po ni big lovin president's group senior vice president's group pujon ro tuang le na group ti chuan pu ke vanal ro na kan gs jam tak group a khan kha len tura ti te an ni a pu ke vanal ro na pu rk dccgs ti chuan pu Australia dcc secretary nsui mpycc pu hp lal chuai lawa lc pu rote dccgs pu ilal din puya Aizawl West 3 block president te kan tan an tangkai em kan chairman ngei po khilaya an pui fanau te atu le fa te han convince veka ama po tuna kan chairman kan secretary puthenga achung te kan party na min vote tur po kan chiar lo te kha HPC te ZPM te han convince alom oma aro puya lom thu mi mal tak point ka soibok ane ti chuan voina hian kan be sei phak lo khatiang ang present te minan pe a kan lom le ane BLI o in khalai bi ka khan lom thu NSUI le mahila te chunga kan soi ni sela ti chuan mahila kan treasurer jawm tak pizam pui ami mal takin soi lo theilo nin gain ria Aizawl a hian khoi moti turi kalan kanei po ka helowa khoi moti thean sim kha pizam pui chunga lom thu ka soya a party ang po ni lovin ami mal le min puina lom thu ka soya kan ho tu kan gs te kan party ruai tu thok tu jong chunga lom thu ka soya ti chuan bial chung kan campaign dan kha report han pe veta ila pathian hian min ruaya kan kallama khan punun ringa Aizawl isuana kan block president lui block nia then anita ka block vice president khan min ruaya kanan be chawa trong ngen man ti po remang lo atang khan ti kha kan hanin voi khat kalna na kan han kala ti chuan chumi nuwa DCC kan GS pu RK nen kanan kal le chumi nuwa jeria pu wana fa pa khan min han suaya ti khan kan van ya helaya headquarter sa thok tu party angai na resa akai da resa lir mai kha minan suaya kan lom em ani ti kha kan soi boka ti chuan lang nuam dai do le tlang nuam khi pai te trong man na ni an campaign reng pai te trong vek mai khan manga ke po khan in soi chun zom lai tur kha ka re lo trong ve ta che te khamin ti thina pai te trong khan an campaign na han soi chun zoma han soi bel tur lai kha an soi kha ka ri thian chi thin lo de le ka wang khan in ngoi lama khan ka chua hei kan min lo vote ve ngei don ani o kan ti thaliam ve de ngot jela ti chuan a big in kholian ke mani khuwa khian in zong kha kan lo chuak veka ti chuan da do tlang nuam po in zong kha kan lo chuak veka ke ni la campaign ngai lo na fam chu thadeu mai khan min chang ka ngai kha thaviu maya in tin maya min chan dan a khan lom om ka ti ka ngai tha amai ro chu kan candidate puite kha ZPM ading kha kanu lama kan chung ten nia kanu kan ti maya a candidate po khan kanau min ti maya kanin hlat lo le ani ti chuan MNF ding kha kani fa pa ania ti chuan
ka u te khan va campaign ve ke chu congress in sarkar na min pe congress ka vote don kha lo te afa pa kha mne fa ding kha ne ya de chuan independent ading kha nu pui ka nei la ya an ina ka ruai kha ne ka chu ganan nai da na chu independent ading kha khati vel kha kan ne campaign har sat dan chu soi hian a siak lo ni har sa ta ka ni ami ring in revek maila a chung ko in se maila tu nge avo dang ti kha chir thiam le soi thiam kha har maya chu ami ring kan in se chianga congress le zpm kan in se chianga mnf kan in se chianga amar chu chung kuang de le kha na kal boxia chu wang chon campaign kha a har maya ina kalu po hian hei ka ron ding ve ni o ti bak kha chu soi thiam har ta ka ne ami ringa chi le kwa u le naw chung le khat deuh vek mai kha kan ni a ti chuan khongai takin pu pau da ma kha loading te se mu hi lem o ama hi au pa ber polan to mai o mang o ka de ole ai zo la hian voters phur chho tur min ngai tu sak tu ne ya kum somria le panga ani to ni ti chuan achunga khan abik takin lom thu kan soi le lok ni sela bong ko na te ram luna te folk le na te akala dikhan kan chung ku hi ai zolo mi pathum kan nia kan fa pa nau pang ber la so anar that lo wa na benga thalowa anu aron chho bok si kan ni kha in lo wang ha pui ro kan tia ti chuan pu pau da ma ka pa thian pa ka pa te vi si hun la ya vi si ve thi na kha ti khan ram nu na kal bong ko na kal khati vel khan ma ala kan vote thak dan tur jong jong le dai do tlang nu maron phone a pai te tong ne na mar tong nen a tang kai ma wona min ron tro yo ma kalom tak zet ani ti chuan het tiang ma ram le nam mangai tu congress a ko mi lom kati council congress in mangai congress kan mu china mi nan ring zo he council hi he sinlung council in nga na hi congress ani ti hi I an muwa anei tu asiam tu a encol tu na new secretary ta building an nei an office te po khu kan president zaum tak dr lal than holan amun po pek asak na po pek chu tiang anga chuan ni chu wang chuan sinlung hill development council ani lai po a mi puite min khongaya ram buai la ka min chan chuak tu congress kha area mi pui hian an ril ru an frame mani chu ti chung chuan an mani vekin sinlung hill development council alung oil lovin sinlung council be sein congress a khongai na an ron nge na chu tiang chuan congress nu le pa in congress sarkar zaum tak khan sinlung council hi a pe a chu mi pui hian an theng hin lo ani chu ami pui rim hian congress hi an ngai na a an du a kan tuna hian opposition ni maila claim maila congress a ho khi an mani trong taka chuan an mani soidan taka a photel to lo aril lang kan ni an dia chu wang chuan tuna te khian in lung ruala assessment khian thiam ma an fel ma an tang ruala kan party ho tu te lang num dai do kholian kan party an tha an rin amai ro chu ruling kan ni lo hian kan ni phak tu rang min ni tir lova chu ti chung chuan khilai bial mi puiten kan fel wang po ni lovin kan that wang po ni lovin kam hu dan ta ka chun congress candidate kan ni wanga min thlang tling ni in ka ria chu ro pui lai bera po ka nga ye ne kan campaign lai khan kan flag te kan banner te kan poster te kan tar velova mi pui le neutral te du zong in ila kan ti chu mi pui point an pom zong tak ani a ka ria so lo chuan zpm mo mnf mo
an ti dik lo le an mi mal that lo lai kha soi lo vila in soi sak lo vila an ti a chu wang jong an soi sak lo nin ka ria chung te chu congress za ngai na do thei na ril ru zau zia lan na ani in ka ria lom om po ka ti a te chuan banner kan tar lo wa poster kan tar lo wa ama ro chu polling day a khan ke ni mi riat mang lo tu te riat mang lo kan ni awang khan polling day a khan polling booth bula khan banner te chu poster te chu pakhat te chu tar ve ila kan ho tu te nan ti a te chuan tlang nu ma polling booth area pon na khan pakhat kan tara dai do kan tara kholian booth wan le booth tu kan tar ve a khatiang khan banner te kha kan an tar ve a amaro chu congress mi in ring jowa tha an ti a ti khan khilai kholian constituency a chon congress in ne na chan hi lom om ka ti a congress ta na thok tu kani po hi lom om ka ti a hun local sela congress ta na mirin om ni thei turin karil ru ka in siama sum le pa ya ni se engma nei lo mai la congress ni hian uama kan pian le murna ani a congress hi kan pian ma atang congress kan ni a khilai biela candidate tena min soi sel na ber chu dai tlang nuama apa in kholian ho leile ta pe an ti a chu deuh che chu min soi sel na ni ti chuan chu mi le a chuan min soi sel le na deuh chu ai zol mi ni lo kholian a ration ka ta om nge ni se candidate hi an ti a chu chu min soi sel na khania amai ro chu kan party soi thu a cheng lo party mangai lo wang ni lo in kan chair dewa kan claim dewa chu wang chuan in be seizat vote kan mulo kha in riat thiam na kan ho tu ta riat thiam na kadila amai ro chu tuna chuan kan ho tu ten du sang na zarin ma kan la anga khilai bial khi chu kan tha je lang ti kha kan ho tu te bula kan soi ni sela voina choi moina citation te khatiang te min pe a thu soi theina hun te min pe a kan ho tu headquarters sa ni na nei zong zong te chunga lom thu ka soye ka lome